dongo yal na get it muda parano na dongo yal ba muda so there's no problem ara mera ke ko I know anena mogo bora le mogo to ame no dan Uganda gine no gwena mogo gine yang gwena yang no tie ki sta na mera wa no gwena mo to ngo wage o luongo ne otuk kono wala ngoya tiena man eme wage la gi godwen you know wala gwena muda gini lo fu inyo da lo fu da fu da muru mi nyudo chile chwinyi na ka gwena te the problem bola te na nyira to mi dore ate na nyira to mi dore ja daga beri ki na na ba ko te do gwena kidma wuru mi ra mi ke ko pia ido woni ko te do gwena ngora gwena wamo kana limoro ko ide gere muru ka ba nyam no feli ya era ni ina da wa limoro muru da go lo be ma tek bang lawe mi de chibi ki dule ni i dag malo ina na wa so ino ni te do ringo gwena nya pe wang mon tuani ka latin nya ma mi na nyuto ga akwire ko twere ko kai tuwa ma da ichiri do kana ngolo ma ba gwena ko no ko eme ko no gere kwa ginye gi ba ko kel gwena ngolo kwe twere ko anyway la dit let's pido we wati de babo again lo we gwena because top again don't mati de acho odik ya yo meto tie gine money wait ko de gine money logo ana mira pe ine log me gine piano boro ya Australia kan ne nyo lo ba mono ya ba logo mere ne boro ya Australia piano tie Australia kan lo ba mono ko ne tie US wala tie Europe wala Iceland wala kwene inongo ni anyira before bine ganga chwara ko do ganga boyfriend pere officially kide manongo dong paran aria wen ni okay nyaka ngo kwanya obor we gang kanya inongo anyira go gicha modo chemo gang pa boyfriend mamagi ti dong ka dong ni na me kwanya bino you know officially nyaka na bino kama ubiti ye poeto gi yalo wala dong because o chemo kenya dong there's no need me yalo ne do kid ma chole tiyo ker da wuta ma mer mudo wuta ma tama chien to do waro ko losing wala do mudo wuta ma ya wo mi ma do kid ma gina ker chien to do waro do o ruwe nyaka do ina ra gima lo ware waro do no ga ero o nyudo kid ko ra ya do chondo dere wai wo mi ma do ina wai mi yalo kin er tiyo do mi tu bene wo mi ya ki pen do kere ba do ke na wai ben pe to nyudo ngala ina wai to nyudo ngala we diga that's what me chien to reality gene chwere chuny dane nena wai atin nyaga mi to bede chunye machil obede ma war wero ga ere tibe yeah it's well and good what gengo ko bi nu mwede there's no problem en ko gene to wa yalo do nu na kilo man mani ngany nyere ge bila ni kwai so ena wote mo do mere chien to inye gi chunye ni o mwodo gini ya yan cho do ka nyana ati mere yalo na nena wai yeah anyway ana poyo dong no did ma poyo ma tag amira ni ala dong ko bede ni wa ta me mi ogene hong mana bongara mo ka inena mara yeah it's okay yeah ana poyo ke inena mara ko yeah it's okay me mi ogene wa poyo winyo poñ ma tag di bodin all right well me ground bot ngalmo yeah ngaramo ka kono ngaro dong bede pe no be ket ko but I'm sure ngaramo ramo bede tie kabina live yeah it's konyo okay thanks ngere mo wana poyo all right wune omi tam af bod la dit modesto kenyo nyiro tito log makwiri so wunu winyo log maduong puony mo nyak ko ngar mo na KFC zingo but we okay don't worry about KFC ngar mo joni wan wapoyo gini modesto ubin ngar mo ne katie gi tam mo nyo gi mo la met doni twala request wega akeri ni yamo bot lwak gi win tam ma tie chwinyi ngar mo peke. Okay, let me see. Susan, Susan tia dua question. Susan, I hope this time gonna man I feel sorry. Hello. Hello. Ini. Lope, man ngati anera tibo ne chala ba. Roti tiga ni no kain ka wa kirwa chan para wen no gana ke ka ne fa jwe. Ya, wa po. Yin Sorry. dino kwero kara da mi ro wir po no ka do bin.
no inge gina do ki ma technology na papa inge ki de Don't money. worry. How to you mara bere na nyaka ne meno waje no. Nin mera no ro gama na pa nyaka ne ma waya mu. Gin gi yala dana ko ne because inge ko de gini chala chole mi Uganda. Ga chole mi Sudan different ne tie. Dogo ka chal mi actually kari within one actually when we gene mi pa mi Sudan ko inge different men tie wa chal wan pa Tie jok. do yeah. Na majo pe irwa. Na majo no muno bere ka magi gini ti pa kwara wa pe la majo. I don't die. La majo muno ti pa Lo kwara. mana gero. Jale pega Wana mori pe ke pa apo. jok pe ke la majo bar ka na inwa mo po. Munu chiro itero chiam eno nyogi bongo per budong. Pien no bongo chirki bongo ba duong. Okay. So muno mapori Yala chira ka bo ga tero mera penye nu. tero dong ot per ba ko duogo gango ko dong ka doge ot per ka chiro dong ga nyira ba tero yen gi ragi ga mi tero per munu cha ba tugurong bero tie kere yene munu gima ngeo kenye des wana pege la maju unless ka kona waje ba part ka ngan muti kenye ma mi pa jog romo go ga gamone ko nyo kero Yeah. sign mo kenye munu Yeah, bana maybe ngeo yala kone ki ngarma bino. yal okay yala ki yal en ka chal mi Uganda ni kid banin gine tedo wa gana joking mere ya goga nyira Sudan no ge maro chene ni jona dagi yalo dano ko ka beni nge ko chira ko bi ni nge ki bera ge ke pi to beni ka gar per mo pe ikune unless ka long no nga cho no nge ne ya gine ti kal sa bajuni la cho goga ma kwani chene ka kero long plate bi ba ka gin gi ko me ya maro ge ne wa gin mo pe muru me lo tugi lo gada bar yala lo mi tiene re blo kerne pinyuru ya wana maro gini kitbani na nyaka na wajani tido woro in mane bere ki kenya family ngi welcoming in dogo in pe chamu tiene eri ipo ka family peri tie en no kwani tiene ni roi ba cha ino ni no mo ka ngi bedo yole me ko peri ba bino kenya ka kelo bongo ni mi obori gingi tero gan kuja yala maro bedo proud ya latin pare karo follow chika da kadi ni no pinye tama ya man kon tin bere ku ngi yang nyomba yangi chati ye gi yeri kanyero bino chamo kuono go nyoti me charo no meru gi gan kunya bene tunya bedo gor because the wero bene weye kone po yo wero una kar minyom chiro ngino mene ini bedo kenya mene yala poi cho bedo mi welo ichiro welo ngeo ko kono miro in kono gine bedo ninge no mene tunya bedo gor kade reko bi reko ngeo wi wen man kondo ka maka go kiri ne bedo ba potko kona timba be ko kondo ko lo cha kan yala ko cha lo go gang ma gi ya ko lo yang lo waje char tu weno so in ben no be ko careful wo tim ga ban normally a chole mo ko no ngi ko kido wana chole mo ko mi Sudan wa bere kere wan do wa keeping culture too much than your money yen gin gi bi boro culture ko Sudan wor bagi worni gi wor gi lojo ga man nan kadi bin wi luo ki ga mi luo wala we leb wen no wor gi lo ko ne ko tin no leb Swahili o roya ku ye mun mer gi ba waje boru en ka Uganda ma tikenyo tin no leb Swahili idio ye kuno i bor mo mi Sudan en gi wor gi cero muno ke cero ke Kenya me ino duo mi Kenya le mo ka ndongi loko gi kwanya le gi kuyu gi kerre ba no ka gi tie jiran gi kuyu that's the thing but one gi kuja gi bere to ka kit ma gi tamo ke cha mo ya wana tie ngeji wa go ko culture too much doesn't mean what tie ngeji wa maro culture wa go ko wa gak ke wa ma loko wi wa tek ba no yala wek doka gami lokpa modesto bor kira nyira ba kan eni kagi pone ingere ko fin ga nyamo logri mo nyamo ana kwani poi poi mere de mego taro yela fe that's good modesto la yela cha mo ko do yimo tuya cha mo wa akero wang mi kulu kulu ai so ko ay ay ya de chuji okay pando ka waya war modesto inge modesto lo mi jom gana me astrola kan polot mi lo ba wo kan ya ko astrola ko America Europe and one time it's different gine don part plotting no eni no inge one wabi poro lifestyle mo bere ye gi in pollution mi ro nge ka wa ya war ko lotini gang kwan there's a lot of changes in ki bino ko dongi I pani kwara nyo a Uganda bi kira America kira kama a lot of changes because kira gang kwan ma kira ni lu poncha te ponyaga wanya ki ponyo ga ya lo ponyo ne pare winyo ko lu ga le mo to winyo ki cha ko ye lu maraj bar wan mele bo ponyo wa lo ponyo eni donc wa mi robe ya ki kit kan niang ma ku on niang men niang wa gin tu ki jana ma don gin ko na chine wan po bi ro ma lo ko wi pen men ko bi kan lo ko wi gi ya wa be chale to a chane wa lo ya mo men bi be pe because wa be pe lo ya mi wa ye ruot ken
So that's the thing. Maybe changing thing. You go no don't take me changing lot in at one. Keep can carry point. You know, you know to work because some of you one year one on all school. Gine mo ko dong. Bo buor ko dong watin tin ka chal kwe ni lok pera kar kwe no rom be per because kwe gi bere ka be nge lok par bangi kere no gane mo ko do to man chal kwe rut gini ka an do ko bena ner ko gine is not dani wi ko wagi mi an tugi mi rut gini wa lo ga ta mu do ko mun bere ka wa do mara ro banga do ko neno ya mu do ko tiru tiet pen mi ala do ko no men lo kwanya bongo ko lo ringo do tile yo ma bene do ko da bene ko haywa Kaben an mene anyu ala latin para kir ka kuyer gumana kuyer do doesn't mean atiki gimo an ma lo para bang lega pido miel kit ini kido kono ngana raji enong muno kamadong gina lo lungo ni wa ni conflict nyo bora te kwara maybe edom wara kiro do bakere man ko mun because bakere kenyo dini pa mono ki culture that's the thing wa pa mono ni bela lo yo be duong pen lo pa mono muno ber enchal dini gi pen yang wana pe no kere karo no muni no ngi sirro no ku jagi italian gi chako kelo ga mo wa chako lo chako do ino no ngene no kuyer gira because of fonyo gi bible ya eni raj yala lo tino en ba ya ka do po gi kan kono kon gi yala gi nga gini jumo ko to gi folo ko digini ma special kira ngan man ni no waya ti Brisbane way joni ka ter ga dong no no to yen gi kan gi folo kan te ye kara nya kan tera nat kala anya yen kan tera bene gi woro kit ba yang wajani wen gi timo ma gin gi timo do ko bene lo ko gi tek because munu gi ba gin gi chungu ye gi ngeyo bene timo ne ba be lo jumo ken ma no do ko chiro ko chen gin gi timo an mena apo kira lo timo kere bar ka par mi tuguni mer no ane no gi stopping ka par mi tuguni kala an mene bana adite no no aboro ikem kono mo ka una andi mo ka par amara ko tuguni ane no mene be ko tuguni mene yo ma raj pa bene no kelo lo ka renyi ye ma no mene be ko ane na ba pora tigi mo ka kona pa boro wa dong ai wiya wa an ka digi ma bir dan wa dita ngara guda go man wa ne chalti bara joko beno ga ka wiya wa tin tugu en karen unyer gi cho kono una nyer pena na malo mi nyer ko udongo kere ki komi ko tere eno nyero ga wo bidongi komi wa munu wen kelo nyala kom api chil mir pi wek bene ko nyero utugu gene don kom don cho rutini cho don komi ona ria te ko tugu mo don komi don yala mero ka don digi ma ya strola kan giti mo lo yala mira nyira ne kan wan nye pinya ada ngo tira no ngelim gine pi bene cham gi mo to kan ngene chukti do ka che kon gine me no yo go gi cham KFC ku jaga beda ino ga maru ku yin mene bere gi chil twinyi chamo ko no ni chamo amira ko chire konyo ye amira no penyo konyo ine cleaning gi mi woro gi ngo gi timo cleaning wo nen men kuir per be to era ni tin ten kanyo ne peti ma duon chal bagang ma yo teri done go ke amira penyo question mo mere atiki question do amira penyin log me gine am nene kon question no wen manok Gara pia lo ko lo duong. Anto aneno comment padana ko go kengan mo ko chogi mo iwaja na. Kiran lo ko chimo ka chok. Atia neno comment but from them you know mo kan atia bora ni Uganda tie classic kono ge kide yani. Yani ni anyira Uganda ge nyo chik pa Uganda beket. Yeah. But no one asked question for it. Tie mere 50-50. But ke neno mere mo ki worri e kuja because inyo gen do to pin mere develop bod ge nyim do. Yala pinya ko develop yo mo kana mena nena be ko because ki nena ye kiro ye panya kwara ko ye kiro pa jo ino gidi wo anyira wor le do ko tel mo tikuja bar ki kiro ka mo ko ni di wo mo no ko no fide ma do ngi odongane wa anyira chuli yang pe ko er mo me lo tuore ko giba nena ki wa ino en no maro og 9 o'clock iro cielo ko no tien ma boje wala ngolo wor en dog dukan en do ko teli yine yang iro ya chuli pe ka yang iro kuja wan mo pe classic ina ki ko er si Okay. Yeah, la question ma mera pe di ni Nairobi Kenya. Question ma ni no bino. Ni to mo ko no buri hotel mi rogin mo. Ana ngiyo gibi mira ngo ba bin ga buru hotel abiro gi nyingi. So we don't have tiga mo ke lot kuja wane ya one Sudan wati forward by one mo woro all over. Di Kenya gi Uganda gi tengane mo ko ne wan ngan mo ma play game pede only thing level mi kwan gi dong no jo mo no ga karingo ko gi mo nyo woro mala no kwan per bon wor kor de munu na nganeno kere ya label mo ne ki kwano yala ki kwaro ti jomo ko kombere Uganda no tiyo baramo kombere 70 years kwano waka waya fada ilo para tiyo no ti 79 bari no English pera perfect because gin gi bere kwan bere tiye bar irwa kuja no ngarmi 70 gi ino ma no lokole mo pe
Mhm. nongone tek 70 nyo 80 komberi